Nukudi Munsemina, Nekasebo, Bitisami, just to Semina. Oh, wisdom near Mitier Sompa FM, her Sompa TV. Shimai Maya Mamunyina Muajo and Namua Sompa 106.5Fm. And you may not see a Cassiano and ne aquaquia quesia day. A year may bosom de tosso and 9 yats no sia. Ya de eba besom and some more ebane dosun, the bedding watching Timino. And it's some penny rajon Roman Mahama. What then she shall be Babe Guaquemo at the Amana Pan for who dwa. Watrasa wane wonum edi dwuma no sanso na thank you to YMPP amanyoko no edi hihye so no ene wakwakorem e wobono apoye mantemu nea ekoso e wo honyina da ye bebo mu bedema edi amount sanso na tiobodon ye beto so de akọ na sen mentime ho ase ye sorry ye e wo ahemfo mienu ntem no ene abai krache panyi no e wo ho wakasa ye de ba asem na panyi no so ese de atre Nansa would wani echremo ewo eye Achimota North Industrial Areas in Miami Ahudo ye no ewo enkra ha se dum no a ene na ka ne dundum na ekosopa isijifo de krata bia babonten ya emu enchremu nyina no ye beda na di de achremo sa so na achachefo nkabom ko ahudo bi nso ena SCBB de achrema panyi di asem ena wonom so eka busua betufo ade ani achremo ewo France abrochimemu aba betodwa sesikani bi pa ye ba cryptocurrency na wono wadi muntintima wo mo ne semapa eyade a amamofo bi efa ne nomu ene asem de bi epiem ewosa asem no echi yei ene ensem ahodo bi ye keka ho ena enwumre Leicester Company Limited won ya to brush ni paste no wode enso yasre sebe ya bibia so ebetimi akoye wakase so ede amawo na ya kai se dwama so bebi bia odo woni be kire no eya no akopa bi sebe ya wo so se no ebe ye tese so kirema no wanum ka no so no ene monyam hwetimi abemu Kasia etwa ne ho ewo Sompa 106.5Fm Accra no kai national social santamantem efa ho eye ayiko 100.9 FM Sompa 93.1 FM so kram wo ho wode wani kiremu ewo bono epoye mantem atachi microphone mu no eye Sompa 106.1 FM sanso enankranza 90.7 wonum ekremu ewo ho doma Sompa 101.3 FM afa wode wani kiremu osunyane a eye Sompa 98.9 ena takra den so eye Sompa 103.3 FM takwa toye mantemo ewa so eye Sompa 101.1 FM Madam for Power Radio som ewa France Paris sanso ena decoder no so ye live ewo ho eye Sompa FM Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube no so eye Sompa FM live call www.sompaonline.com semni nyinada eye ade abon bedema de akogwo kwasanim na kenkan bi free wo midi do Oheneyere Maame Yeboah Asiamah bronya me na magebrani adaje ansemi mede ma no begu ho asew ede amamo afe yenhwe na emu enkyeremu na nkasa no yemfa ntudwa Area busia yensha na ensem ne munkyerkyeremu yentimi emfa emamo Ojefo bosome ne mechefi brebosome no ewa afi wesem ne denda toso enso no na eda no eye fiada mapanyin ye rajon Roman Mahama esremu sejata ejira omamra no etumi ya wode ama no so
eswe eye na pamfo ya wonom ya soafo bi se o meboa se be ya Obako fonti mentre down fonti no betimi aboa no ama nani soade hunu ne botaye mapaya o maga na fonfie nan ya mamra no ede ahye ne sanati mi awiam de ama no no na dwumedie na se wode nsem atudwa atre na boafo ne se wo bei won pe kokota konsem enye sa ban sika na so mamu ne sika no ye do ba betua so ya na se dwumedie bia no wodo wonsa e ba bebom abeye pompom fe na fe be wie kire no na eni ensade honhom na bewura mu a wodi gu Ghana fo so enam sa yo so ma wo kire wonom se kosise match bosome de twato no wo bia wajapade bia da wo no eni ebeda na di efa kire na wo hwe na bi beka wo se wadwumaden eso ena bia nam dia ba enso no sama ne sana se etrahye so dia na ne nhwemu papatimi ahyehye so ebo dia na mamla na ne wadi se ne yese na efata na eyeda wode ma wonum se twato no eno etwe March 31st no ye ka se na eye kotoli ma bosome de to so nan besi na dodo na no emfa wonum so eniema ya wose wode kire no enkyere ye eno enenam so makita hudie bofo kire de ma omeyi brekro na wono ene de kasa ede ma eye mampanyin wode wani kire mu ewo eye asebu asama kese abru asama asebu asama kese wa Yera Felix Fosukwache wono ene mrahye badwane ya wono so ewo ho wade nsamo abetudwa ewo ne X mekire Twitter ese mampanyin afri Yakopon ya adoma wo kire kono ene hihye mu oden ena wade eba betudwa se be ya wono mu a eye na soofo ahodo anase mpanyinfo ya wayi wonom ya wo kire se wo meda wo ajapade adi nkyerene ya wonum enye pepepe yokwan so saa no wabehwa no ama emra ya emu oden enso ewo hihye kwan so afa wonum ti no wa wonye wodie nanimu ye ne wo kire da no obere so betimi anya sade a ensamo efri mampanyin ho eba enono wei Yera Felix Ofosukwache ena wode ensem wese nyina da ebetudwa ye dane ebiachi ede amamo afa ye free NDC amanyoko ne mu nsem ne enwura mu ewo omunua MPP mu na Dr. Mahmoud Bawumia wane ne dom MPP ko mpanyimfo ede thank you to ahihye so mamu ne nyina kyerese nipa ya de osayeye o hwe best 41% ya munya ye wa abato ye koso e wo 2024 ni mu a e wo bu se wonum antimi eni nkunim na so no esan de adehye bi ye ma wonum ti no na esafata sese si aye kasa ba be ye mra se ne wo kwa abato so asa wi yo so di nkunim o e wo so kwakoda wachitafo so ase no wonum ede hyehyɛ so ene amenteme ho ase dodo na akanya mu ama ye kasa ku ni mu mpanyimfo ni bi wo ho a wonum atwe wo ho ede free thank you to yimo na so omuso omuguso aya omudi omani kire mu e wo se adwumediem nam sayo so ene ukopie mu e wo tachiman ya okramu community center ya no e wo bamla pani behwe ensa ukachira kura Dr. Mahmoud Bawumia wone mpanyimfo ahodo ekobɔ dompem wo ho emechitafo ahodo nso behia wonum ananya semketwa enam sayo so Dr. Mahmoud Bawumia ekasa no eni a chopa kese pa ene oto edema Ghana fo wasade nsem sei echire mu Yesu ye mfumso bebre na nyame adom ena yetimi ba power bioma kwan a ye fa so na ye mfumso no be fa kwan foforo so ye mfa sa kwan no so be fa kwan foforo so asiesie niema ama obia be fa kefa enti migina me nan so migina party ni nan so ya ban na fremo mfumso a ye bia mo fanke the learning lessons no ye ba nyame adom ye nyesa bio be ye fata ma obia Abusia Franka kita for the ma MPP osoko kokwa amanyoko 2024 abato ni mu no Dr. Mahmoud Bawumia ene yekọ ekotie no we de wase wokura wonsema kura ne achechede adehia ye wo manga na mwase no nyina ngie na wonfa ncha wonum niema woyo ya ankoye no wonfa enche no hyehyɛ won niema ye ama bibia so etimi so edimu ye wa bra 2028 wo hwe ani mu kwan so betimi edi nkonim na sɛnea misika ye no de hye nko anante wokɔ na panyimfo atwotworo ruanim de fo ye mu amanyoko nim so no ebo ni chi dom ya nam so nte no
Trefo Penny Justin Kodua Frempon ye rayin so enyi ne ho enfri mu wano so ejina paso eja kasemu yentie ensemu a wode to dwane titru ene report wa efri professor Elon Michael Kwei committee ni mu eto dwa wa blanku godie ekoma won ma pass wonye hwehwemu emfa mu no committee that small kind say e no papa bebre ye your member e be kan kra ya ko 2025 baton na ho so member it is go bebre ha o man share education dey buy o man share teacher net training allowance o man share plan case bi ye na so e kom e dey fufu e ma ko to abeti na se bi kwa ma to aba e since no committee ka say o ya be mu because ade no e yes self na COVID-19 by among 60 countries abaya there to na the two years send Ghana for year but the committee is kind say MPP ye politics no institution committee is here wa be mo adwuma ye no ye Ghana ni na pepepe assist ye strong wood no man committee na small can say president dey kind ye strong wood any conference ye create we no do na ye tiende and no count for to aba in this year so we ye no asama committee no can say assembly elections assembly elections not politics just here politics electoral area to MPP for me and this Awusiani okasa ye wonu ne trefo penye de ma MPP oso kokrokwa amanyoko ne Raja Sefrempo Kodua nanu disem eno no na ne krokro mu no ye kase national chairman ye Steven ayenso intim yade a wono so apa ne ho achi ewo thank you Tony mu wa blo mu kopie mu ewo asante mantem bantema Pentecost ene ye wa Kennedy akompre kwa Japan na chitafo bi kyerese wo bi de sekan ekwo no mawie achi konfa no chia ba ya sabia ena wada woja ya hwene nam so ena mpanyimfo dodo na apa wo ho achi ede free sa thank you Tony mu na esanse woni hodue bo ye bobuponi mu nte no ye kase ya no party no wanted vice chairman ye Ramasa Wood Osman wono ena akwa jiram se titire ne dia mama nyoko no thank you Tony mu wono so ekasa ye wodwumedie na se e kyerɛ sɛ bema ohwe no wo hwe ase anye wo wie ya no woni emehwegua na wo hu sɛ de wo si hyehyɛ ne nte no enkubuo ya ekoma wonom e wo 2024 ne mu no enya no ene MPP awie ye so de kro ye eye nkabɔ mu na wode dwumaso ate akyire ama ahofama ene enketesie so no e de yo wo mu e wo mu a wobɛhwɛ sampa 2028 abato no enya nwanwa MPP amanyoko no ebesa abefa won kunim di abotire no e de abobiem the message I am sure ama pulu iso ko o see the national party ewa Dr. Mahmoud Bawumia the general secretary of the party on when now I pulu is muye during the 2024 election o see what was that Mamunda Musoni Jira mi baye from faces mi who so faces mi wo give you 2028 we are coming back to power so you know Bawumia ne na sata wa bacha misha we tacho say Mamunda when I give until when the new patriotic party come 2028 Ebusiano di samwa yeti ye Masa Wood Osman wono ene MPP amanyoko no wanted vice chairman afeye free mu na ye fa ye ne enkyeremu ewo tuobodom na nsen ya da ye bom nkyeremu sa wode wani ekyeremu wo ho a ahemfo mienu ya wonom ewo kro ni mu no ene ye wachitafo de abo ani mansotwe ahodo ye da wontem efiti tentene no ase ayese sumna suja eyese dumu anasa afunya mu enam sa yo so manansen etututu obi koso amani pa binom kura afa ho eprepra ye na esanse ko mu yo no pese todwente no enam sa yo so amabono po ye mantam no soafo ede na ho ehye mu bi se da bi se ne esi kwane de mantam ne mu nyina no tuobodom so ka ho bi ne adigya wane ye de aso wonte no enam sa yo so ma wotonsa ede frahimfo mienu yi ene wachitafo ne wo mu edi kasesie ewo kokoa mu ye kase ya no aban krache penye ono wotuobodom ede aba betu dwa metron monyafo adom kwabra Johnson ese sabre ye kase de komu ya todwa
ama asumdua adehye no enuma no obi afri ekodi djuma se ne ese na efata nansan mentime ho ase kakra esore wo so obodom yankopon adom ya enya casualty bia ama nipa efamu ehwe ne nkwa injuries kakra de nipa binim etime enya bia ba 4 people ba ne nyina mu no DISEC headed by me in conjunction with RESEC eba mu a omu nyina eba together ma share the parties involved samre makasa ya toto normal ene afanu no nyina akasa na security for no so ayomu from dia any calm has returned e woto bodoma obia eye ne normal businesses said na first na ACT ano enti makasa what happened it was unfortunate but the most important thing so say the parties involved almost what demonstrate more commitment to restoring peace e woto bodom enti mefa kwanya we say so na madam regional minister for Bruno is Honorable Francis Asepa and the regional police commander and the men district police commander and also and the men na various intelligence units in so omowo region mo do massive for their effort in making sure say peace will restored in Tobodom. Abusiani wakasa ye wono ene aban krache penya wode wani kiremu e watachiman North Kroponi mu a wotiamu ya wo hwe ne mechi e de ama ye Rajon Dramani Mahama ne di ne owura Adom Kwabena Johnson afeye fi woni efo ye ne kiremu e wo eye kania dundum ye no ekoso ni titru ewo Accra East Region nanansa wode wani kiremu Achimota North Industrial Area ho Keneshi kokomremra Salam Da Pig Farm kutobabi circle ni Adabraka ni Newton ni Magempa ene potamu ahodoa yade ankania no edi wonum eni te se prefa enam sa yo so ma dehye no ohun de asie ema wakasa wontiru sanse ne na ekono na enyina mahoden kania mpanyifo ahodoa ya wohwe so no ase wo ya ayi wonum ayi bone na wankasa ya wakokasa ye atie bisane agro no kobisa mpanyifo se de na asie no and I'm sorry also my electricity company of Ghana, Accra East Region and Penyufo, at the crowd tintin the above bunting we say no, a ya chow pocket see pa, and our day Emma were ready for ya woman Susabe Caseno, Kania no edundum and one potamo, senia abano and yabwa payo. Now what share senia a chimota book supply point one no. Earthing transformer ye wo ejato mu no eno ena enam so ase wo ye ne we se no akofa bama enkania no entimi enyina so na so wo se wo ye wo afemu de biada ama sabe ye kase krampo de wo hye se ne enkwa awieye no na nka ba bia edro bia no watimi ahyehye enema ama nkania no etimi ase agina so na so mpanyimfo ye wonum so edidwuma ebo electricity company of Ghana Accra East Region no e de abasa dodo na nkania no e na agina so sabe ya ye kasei na ebinum so wo ho a enyama ye na so no wasre wonum ase wonhwe na wonka wakoma enfanto won yam wo engineers ahodo no nyina e wo field award dwuma so sebe ya wo ahodo ya eba ye no ye kase de wonum enya transformer ni bi ya wonum enso de asi anamu nte no enche kura wo wo de ma ye no wonka ne besa agina so nti no wo how piada ede aba no monfa enche wonum na papa so pa nwoma so no enye nanum odentia ne ye ntia wei eye ensem kakra ya electricity company of Ghana Accra East Region empanyimfo so ede eba na yefri wono na yeremu ewo eye Pre-Tertiary Teachers Association of Ghana Pretag kaneno na yefro mu coalition of concerned teachers na wonom so ede nsem bi ato abayenim sa wo hwe enyinam kane aboya na nse PRC wonom ede betu just wonom ba betu tomo hwe enyinam kane akrapo na was say 14.75% and na chese wonum eba betumu efri me enrada me bosumi de toso miensa and na e hyase afe ensuo krampo no so no entumu no akwakogina 4.02% na wei na akyerɛkyerɛfo no ekwo no de aba betu dwase sane ne amasi kono e wosa aban no hwe na watimi epagya ne amamu de ma wonom ene e wo pasa ebo na wode aba betu nsuo ne nkane abo so no wonyi firi ho na wenye free one so dia any a cost of living allowance a one so je no pagya na waso pagyam sebe ya won so no wa ho hia ya wo mum pempe no eto betimi etwa electricity any water ya tum and you should base pay at the 10%, which is woefully below the inflationary rate. And if that is that, government should reduce it or else give us a cost of living allowance within the year so that it will push in workers, so that the cost of living allowance will push in workers for them to live well, because the inflation is far
above the percentage that was given to workers. Ebusiani awajina kuyi anemu kasa ye eye enfinfin mante motrefo panyi ede ma wonum yewura amuako emos ne kasa no wama no ampem wada woto aso etrese na nsensa wo hwe Ghana wo masua no a eya toto apeka kra ne titiriu ene akyerkyerefo ya wo kyese ne ma hyeda nkoye emfa ma wonum ne titiriu ene wakatua ho nsam so eno ntu be hu kyerkyere ni bi ya wakogye nteteye ya wase wotimide ne wo masua ya wakogye ho nteteye no ebo o my Ghana sebe ya adesua ho nsem no ebegyina so ama o my Ghana yempuntu ahodo ya hwe anim akwan no yensa beka be won se watu kwan enani akyerem wa ma ahodo so adanya wakwa akopɛ adwuma pa dia yesanse Ghana ha se no de wodi chicha ni no ni dwumadi achi a ne akatua ye de ma wonum na wo bɛwe wo dɔkono kwa eno ene yewura mo akwa kasa ho ede ensem bi ato aban ene empanyimfo nso anim ne titiriu ɛfa adesua enwoma ene akade ahodo ya esefata se wonsaka ewo mu. The team of this year's May celebration is resetting salaries and then conditions of service. They are also telling government that they should reset the salaries of teachers. Teacher salary is woefully inadequate. That's why there's high attrition rate. Teacher but we know that teacher we know that government will also benefit from us and productivity will be high. And this one is tied to the development of Ghana. For Ghana to develop, there's the need for us to reset our salaries and then the conditions of service. As if I kind of buy on two acres, they're also telling government that the providers you should be provided with needed working tools, textbooks, ICT tools. Just as we are in the technological era. School beyond job computing, people are like to go with your laptop. So government should provide us with all these needed tools so that there should be high productivity in the country. Central Regional Secretary Edema Eyapreta Ekuono Yewura amuako emos ene yekọ ekotie no afeyewura mo ewo school feeding program no so emu wo 2005 mu ena mampanyi ya no oteso sabre ne yewura John Ajekum Kofuo wajuro my Ghana addition titu ne asuafo ya won working na garden ene primary school wo se etoda bia na aduane ho bambo no eya toto ape yafunupan ya mfa ensha benti no wonum ko squad ye ombedie no eya na akwa ka ho mankwada dodo na no entimi enko school basa na school ho nsam no eteba form edwonya se ni so ade hunu we say ede ba ye school feeding ni nyina ne san kwada ne ko school obehwe na mpanyimfo ahwa no aduane de ama omu wabro mu ntua kapra bentua sempo aba na abai bia obeba akọ no ye bi eboa se be ya sabota ye papa ene ani so ade hunu pa ya Yewura John Ajekum Kofuo de ba ye no ebetimi ato so na abo my Ghana ye nwomesua ye kase ya aban sesemu aba enansa yo so market so mo no anu aduane ede masa enkwada wese mu no ene aba betodwa sa aban ne se wo mo appointment nyina da wa yi de afre wa twam tintontan ne nyina ne se wo ye foforo nti wo a wo pese odo hu hye mu no na ne no wasa apply for foforo ni bi na no ena asante mantemu wode wani ekira wa wono no anu aduane ede man kwada no wo school mu wono wono president Madam Gifty Asamoah wase de aban eye de asa won hyeda ene wonum enini ye you catch some reconsider one decision because almost terminate appointment media na ye bia assembly say she can we be to critica assembly to be mu jira so say mo cancel media ni atia amo de dia koma ya nkofo me foforo dia mo de ma different cases dia so someone na ni ye to mo na one ya ni ye because ye dia appointment ni say mu at the end of term the appointment be so start we are want to appointment here a bad press conference ya kupon ya ma Monday eni me ma na kasa do na promise ada na mo yeta eni na Ghana flow asama ya de ka tuna mi ya papa no so no aba be di so the next 4 years ya de me wo ya kwa ya boy ya ho a ya kwa kwatia ya gender minister ye nim se kwa kwa ba ni se pa na cho bebre o di adwuma na o de ma ya ho for from the baby. If I'm not somebody near them because you're bigger. Oh, what be a more to do uncle for the bigger bomb. Ebusiani Yatin K Ashanti Regional President Edema Progressive School Feeding Caterers Association no ena yetie no Madam Gifty Asamoah eni ni din afeyen kwa wi ensem no ewo French na a priest for ya wonum so ewo wono
ene wonum abo homode papa ne nyina no ene se nanse cryptocurrency ene abefo kwan sika bia ya na yedi ne woso no panyi bi pa wono ye millionaire wom sika ni ma papa ne papa ni mpon ya ade a akwamukafo anasa amamofo yi bi wonum efa ne nomum na police importem wo baabi ena wonum yesa amomode wese nam san yo so ema wonum kyerese wonum sika pepepepe ese million no bese de ho ewo Europe sika ni mu ansa na wonum agya ne papa na anya sade a asemu ebetro panyin no nya de ebeye na semde ye ka say ya French please for abo wo homoden ama wakwakwagye panyin no de afri amamofo ne nsem ama sabre ya ye ka say de panyin pa yi wono na ye fra no Bruno wono ene interior minister ya wono ewo French memu ho wode atudwa de abasobode ene de ama panyinfo ahodo ya wono so bambo adwumakuo no wodi mu ntentemo ya kyase ba hwehwemu a wonom so yemfa wonom ani agro wo mu no wabo ma baso pa se adwumaso ya wonom aye ama watimi age panyin de afri amamofo yinsem no eya ade a wonom aye ade nten wei ene ensem kakra ye no so efri French eba ye dane ekire ede amamo abusia ekwatinti bia no kowie ewa aboboa no ensem ahodo ye anwumrei ye de ebesomo ewo Sompa 106.5Fm no na chese de di mu ntintima ne bipa no ene se eyade amampanyin ye Wura Mahamadi ababetu dwa se fridge ne kono enhye mu ode wode babetu dwa se be ya na soofo ene na pamfo abo ondi a won ho niam wajapade e wose woda na didi kire wonya nyoye no etimi ayantam wonom sanso ena ye Wura Dr. Mahmoud Baomia woni MPP amanyoko no thank you ton wode akowura mu e wo bunu epo ye mantam kropon tachiman mu e ma de ekoso ho nyina no ye de mu nsem ni bi eto ema mu ECG for so nsem ya wode ba ye ni nyina no eye chopa ya wode ma eye mpanyifo ahodo enetimamufo adwadefo ya woni wo mu edidwa e won kran hasenom e wo kane dundum ne ho no ni nyina mu so nsem no eye ade a piso bia ebo obedema ema Sompa 106.5FM ye kurukra edebesomo ese no siabrem kase ewo enekwasie mu ensem no ese twa ne ho efa eyetachiman Sompa 106.1FM enkranza Sompa 90.7 sunyane Sompa 98.9 doma so wote yenka ya Sompa 101.3FM takwaye mane ye ewo ho eye Sompa 101.1FM takra de Sompa 103.3 kuma se eye Sompa 93.1FM ene ho so eyiko 100.9 so etime FBA wote yanka ewo decoder ne so eye Sompa FM YouTube no eye Sompa FM live sanso ena Paris France so adamfopo radio ekremu ewo ho www.somponline.com so eyadia ensem no emanefo aho a ukwa betimi akenka bi ede afri wo mame na edom ni nyina se news screen no wonu nyina eboaye ena ensemi Oheneyere Maame Yeboah Asiamah bronya metin betena se a mede ma no begu ho asew ede mamo na yese de so na beti hu bedwam no ne ho ennentene yamfa seda ema Leicester Ghana Limited won ya toothpaste ne brush no enkeka wa hodo de aye green yellow ye wo ase nyina no eka hu bi mu onu mu nka no enkoye enfa mo kisi kura ho aye dedi ama wo na nkampese ukogina dwom akasa nipa ho no yese ya no wanya bia pose papa wo se be se sukrema ama wanum nka no so ahwehwe hwam ama na ye nhrade ama wo ne nso nkofo nyina da eno ti adwama so bia da no eya no akwa bi kwa wo se wo pe ya toothpaste ene ne brush ni bi fremai e bia pese okotu no doso po mu anase bia pese wo ne mpanyifo ni dinkita ho eye 0501 619 588 0501 619 588 anasa wokumasi afrempanyifo eye 0501 390 338 0501 390 338 na bibia koso e de amahaksa meshane capsules no so eboye chidom eye osatamfo bomodia ne kope bi na osekro ya chese aye wo yefunu no na entimi entu ase emfama frempanyifo 0240 238 310
na nana kwadwo Jesse Company Limited e ko be Jesse Sempremo be man so wasi adansie hu niema papa no eya no akwaji bi na niema koye diamount e wadansie no se be bibia be koso e wo Basahare so enkra ne kumase ase no wato ne nkrabata na sheta friend 0204 345-040. Ebusia 21st Clinic. Eya sciatica expert. One so edom eboye. Emma wode sciatica no. Eni ese wode won Roma pano etu ase no. Eboye wada Roma. Eya no wa 050 311 na bibi anso etimi akoye ede amount we say any nyumakoya wonum etimi eboye 0540311311 nkrabata no tantra here runabout to ase no makra won sabeka no over 15 branches na ye bie ye den nsem ni si ase no healing point dwumedie no eba beto aso ede amamo